Mofa, be mindful of your wasted time. Be mindful of your wasted time. A brebia will say no. Say afina ebe say. And I said that akurampo no. Sheni ye. And hon komo. And idi ye. Nana mi a keyboard no so na. Ye nwura mu kakramra. Na ye nyame ma medi nkomo. Last week no bebre. Last week the attack abame so nya attack ketua. Guess bi musuma kobo mo chemo so. Minister Nkrofo kunumi so mo na eboa yo. Ma me say obi kunu na wudi na ti no. So wan twi wan firi no ho a always still time o. Obeka kiro so odo. No na yere oboa. Right. Enti meba yebedi nkomo ato sisi a. Yesum nyame ote ase. Peja self here, peja self here, peja self here. Ye peja Jesus. Yes, 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 yes. Koto denina bekutuno Tetrema bepai mwaka Eradie minyankopo Oyora Koto denina bekutuno Ena tetrema bepai mwaka Say Jesus Oyora Anopai koto jenina bekutuno Tetrema bepai mwaka Eradie minyankopo Oyora 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 Yes Wa sore fre ufumu oyora Bemene koto jenina Ina bekutuno Ena tatrama bepai mwaka Say Jesus Koto jenina bekutuno Tatrama bepai mwaka Say Jesus Eyampara koto jenina bekutuno Tetrema bepai mwaka Say Jesus Oyora Oyora Yes Wa sore fe ufumu Oyora Koto jenina bekutuno Tetrema bepai mwaka Seji Oyora Nidini Jesus Nidini Jesus Nidingwa mwasubia Oboya sano Hey Nidini Jesus Nidini Messiah Edi mwa subia every time. Di Jesus. One di Messiah. Edi mwa subia every time. Bemene di Jesus. Di Messiah. Edi mwa subia every time. Di Jesus. Edi Messiah. Edi mwa subia every time. Come on. Nidini Jesus.
It is Jesus. Yes. It is Wawasumia boy Sarah. Yeah, it is Jesus. Yes. It is Messiah. It is Wawasumia every time. It is Jesus. Yes. It is Messiah. Come on. It is Wawasumia. And it is Jesus. It is Messiah. It is Wawasumia every time. It is Jesus. Yes. And it is Messiah. It is Wawasumia. What's it in Jesus? Oh yeah, me uncle. Oh yeah, ni pano yo nyami. What do you need Jesus? Say no, yeah, me uncle. Oh yeah, ni pano. Oh yo nyami, yeah. Bidia mi pesa mi shano. Mi pede mi uno. Oh yeah, me uncle, weni. Mi pede mi shano. Mi pede mi uno. Oh yeah, me uncle. Meeting Jesus. Oh yeah, me uncle. Yo ni pano yo nyami. Niti Jesus. Oh yeah, me uncle. Yo ni pano. Ah, mi pede mi uno. Oh yeah, me uncle man. Oh, mi pede mi uno, mi pede. Oh, yeah, mi uncle. Show me more. I want to show me more. Show me more. I want to show me more. Someone show me more. Come here, then you say, one so me one. Anka Eranie, say one so me one. Media come and make worse you. Say one so me one. Osi bembre na unadia yo. Nadia chensu na obeye. Come on, me. Tiami can be seven yinano. And one I ye. Ebrene radia yo. Yet and so. Ebrene radia yo. Yet and so now, my Natiami can be seven yinano. And one I ye. Ebrene radia yo. Yet and so. Wama o wa parimio. Wama ministry andani menitie. Ebre na Yesu ayo. Yet and so. Wama o wa parimio. Wama ministry andani menitie. Ebre na radio yo. Yet and so. Nana Junior. What's the air not doing a woman, bro? Now I'm a so by a sira. A from one in the end, that's way. Now, Radiant family and Samia in tech. And why the branding not working in all?
and then I just what it drama wonder. Bebrana radio yo, yet and so Coffee IBJ, and you radio dominant woman, bro. Now I'm in so my Shirawanti. If you have you, Ramini and Imonyamano, now a radiant family and Sammy and Imonyam, and what about to far to a train? And then I just see what it drama wonder. Bebrana Yasuayo, yet and so Wama Owa Paribio, Wama Ministry in Adani Manitia, Bebrana Radiayo, Missy Bebrana Radia, Nadia Chanson Suna Obey. Come on, and you mean can be Semunina, and one I swear, Ebrana Radio, Nadia Chanso, Wama Parimio, Wama Ministers one and in Manitia, Ebrana Yesuayo. Anope mumwami yo mumwami na mikonda membrania sia Ebre na radi yo Misi mumwami na mumwami na mikoi membrania ya Ebre na Yesu yo If it's up me Waja Japani ewo Kristo no more sura I be Jamidia mi to minka Sana ni mocha Nimu to me no oh yeah Atia me Vitri soka Adia na mi wa Ema Cristo Eboni Enama Dono Ediabena mi wo Ediana mi wo Ema Yesu Cristo Eboni Nama Efisa Enya Nama yo Anya mina mayo Ratina Benjam some of your audience to say Anya mina mayo Jimmy Huri Anya mina mayo Ratina Yes, and Tim will be said, Onyame, dear Wyoming, and yeah, yo, only tell you nothing, and yeah, mina, yo, Ratina, why, if we say, why you mean me a free, oh, na ultimate night. What do you mean I ask you about so? Come on. What did it pasha? Mavunu I am radina. Why now are you? I am radina. Euradina, why am I? Euradina. Wani na wayo Eura Amese wana na wayo Ye wani ana wayo Yehowa Nana ya junior nyankopon no Eye wana wayo Edie wana na wayo Yehowa It's not a paya, Hina, why?
Hinanawa Yehovah Is a Wayanawa Wayanawa Ooh Nanayao Sisi mame Name Twaso And you be a manum. Or say, Hinana, anywhere, Radim said, Hinana, anywhere, Radim so, Hinana, anywhere, Radim so, Hinana. Hinana, anywhere. Kana Junior, Hinana, anywhere. You say, why oh, anywhere you so. Hinana, anywhere you so. Hinana. Waniwa Ayampara Hinano Hinana Waniwa Radu so Ina Waniwa Hinana Waniwa Radu say why if you say Hinana Anywhere, running so. Hinana. Anywhere, teaching of ye. Hinana. Say, Bibi, to me, I can't tell me so. Hey, Bibi, Bassi, me, quite so, mammy, from what? Yes, you demand. What do you mean? I'm swa, and now I'm Pierre. Say, be back to the Catami swap. Believe I see me quite sad. What mammy cotoye, dear man? Yes, you be demanding. Yeah, the man I'm swap. Sana, what be a crime? Say bibi to me akata meswa. Hey, bibi Besi mi kwa say o ma mi fam. Onya mi di mani mo. Odi mana ma swa na wabie. Oh, Yesu di mani. Odi mana ma swa. Tie. You would the entire and sorrowful. Are you listening? Now you would the entire Amanieba. When you remember Monday, I am encouraging somebody. Now, listen, you would the entire and sorrowful. And you would the entire son of Amanieba. When you remember Monday, El sore makwa. Sister, El sore makwa. Sana manienzo mako. What did I make an say? Oh, ye be free ho. Now what did be peppy as a mamu? Yodientia, sorrowful. Yodientia, man, yepa. When you remember the woman so now I come and sorry makwa Ana Junior sorry makwa sana mani and sumako oh you be free what no the be pebia sawama the audience sorrow
Edientia maniepa. Wanyami bama ni umreso. Yesu wa mafa de biada. Mi suro di otamfo beye. Yesu wa mafa. Mi suro di otamfo. Come on, let me take it again. Yesu wa mi mafa de biada. Na mi suro di otamfo beyo. Yesu wa mafa. Tie. Odi manim se muduku. Na odimechi se jafad. Yes, you are my fire. Odimenim se munuku. Odimechi se jafad. Yes, you are my fire. Ose onyame bambo dosu maminti. Satan what it was Sunday. Ne bambo do sumamie. Satan was Sunday and was at it. Ni bambo. Ajawa uma pray. Now bambo do sumamintino. Abai forces ha. Now was Sunday. Wanyami bambo. Titi nyamia wa uma pray. Nani bamba da sumamintino. Mama Smith say, when you me bamba da sumaminti, Otitra na wasani. Ni bamba da sumami. Satan titra na wasani. Ni bamba. Jewa umobro. Ubamba da sumaminti. Abai fortuna na wasani. Ni bambo, onya mi bambo, ni bambo da suba mintino tie. Nana yawo, mi kofi abije, onya mi bambo da suba minti. Aduanafo abai fortuna na wasani. Wo, Yesu bambo da suba wuntino. Atamfo tetira na wadwira gu. Ibamba Ajawa umabra na umabra ni bamba da suma minti. Ha Ibamba na umabra Edasu mamio Tie Obetimi sonda ye bi daye nu no de atono no wa popit nya because baby oduru ye no ko owu onyame bamba da suma wonti no watamfo tetera me say onyame bamba da suma minti abaifo tetera na wasane ni bamba da suma mi seta tetera na wadregu wasisa na wadregu Ibamba na umabra ni bamba da suma minti atamfo tetera na wasane wate Ibamba na nyamye na umabra bamba da suma myo onkwa amane mu a okwanko ubemba kabetunyu weyase na umabre ni bamba da suma mintino yanto wadupen ho woso onyame bamba da suma minti atamfo tetira na wasane ni bamba da suma mie Satan shisha na wadwira gu Ibambo Ajana umabro Ni bamba da suma minti Wachichiria na wasane Wanyami bamba Adunyami umabro
suma mitino. Every time we are what time for crying, I almost saw that sotiase. Ni bamboy, now, my brother, Nani bamba da suma minti. Satan chetira. Now was Sunday because yet me they draw to be a conya so what naso. And anyway, Yakato be picture. I can't still and anyway, ni bamba da suma minti. Bra, and you are who knew when you make bambo dosuma wunti. I bay for chitira, no was sunny. The bambo dosuma wood. Right. Onyame bambo. Onyame na bambo. And you never dead. Ni bambo do sumamitia. Hwe eduru bere bi abrabom ye de wo fa ha. Na wa firi mafi. Ni asan suma fidie foforo. Na wa firi mafi. Eye onyame bambo. Ni bambo do sumamitia. My God. Hey, bambo. Umomre. Ni bambo do sumamitia. Anyway, ow, ewurade Yesue, umuna me de me remashe, ajinkwaji mi o. Ow, ewurade Yesue, umuna me de me remashe, ajinkwaji mi o. Fie pwe kosi atoye, eti fi kosi anafu. Mini obi biara otisewo medemehu shewonsa se unya me bebo me hoban efi watamfu ni shishe diemo otumi susa no kama shiasie debiara otamudu Randy, so mia. Obin tenu na se. Otumi mi susa na ope Maria sie. Debiara se na kamudu. Randy, so mia. Minim se uni mi nyankopon. Maona otamudu. Randy mawa sanyo. Abayfoni atamfo ni wati mawana watamodo erade mawansane mawana watamodo erade mawansane mawana erade womi amawawi asio mawana watamodo no Irani Masanyo, Mana Namuto, Irani Masane, Mana Tamuto, Irani Masano, oh, Mana. Already now, Mana Tamuto. Okay. I was also for Minister Kofi Abijene. I have Guswaye Sompa 93.1 FM Sompa TV. Over to me join you YouTube. I Sompa TV. Facebook Sompa 93.1. Facebook and also with my joining me Johnson Adu Jamfi. Safi TikTok on so Minister IBJ. Right. Abusia for bear 1.5 months ni and I mean din koma fa bere ho. Now last week me no din komo bia and na me part 2 ebre ho. Me dofo mama ka se me nkyerɛ wo.
Be mindful of your wasted time. Ebre bia edi wanim a wo kwa hye no no. Anase ebre bi kura wa hye no no agu amfa nya hwe no. Hwe ni ye. Last week in Crawford be din gomo. Me ka tell wo say ebre bi obi ase no obi abrabom no. Eye ne maame na ase ne bre. Me na me ka me tell wo. Obi ho a ne papa na ase ne bre. Obi krampo wo bra bi na promise wo o wabrochire o so ba befo akọ nti wo so nya adwuma. Wo so nya hwe. Ana wo si ho. Ana wo koba, ana me kwakra, na me ko embassy, ana ho ahwan wani ba so na nya 7 years na ba so te Ghana ha. Enti adwuma pa nka se de adwuma no wa anya bi. Adi unya. Hwɛ me ne wo kasa sisi ye abrante bi ba bɛsi wo ba bi pɛ wo bɛsɛ wo brɛ last week ye di nkomo no wen hu no sɛ guest bi bɛka sɛ brɛ bi na de ye wo mu no sɛ me ne obi ayɛ abortion 7 amobi o kya no ho akɔware ɔba foforo. Be mindful of your wasted time. Hwɛ abrabɔ no ayɛ bɔ no ho anamo bi a wo tu bia na wo dwene papa dwene bɔne kakra wai. Because here what the fitar na wotuntum so ho. Crawford frame no mu sun. Om's minister ma say me bre. Ya me ne wo kasa ye. Obi kura de enye sujadi na wudi. Wo wa wade em sisi a enso ho awo no wo say bre. Asempa na me ka kire no. Because se dasania otia wade ase e di no kura kire me a. He or she doesn't see anything profitable. Ewa wade na otimo no. Ti wo ankasa mi busa wo, anti awade a wo ti ase pe, ndi e wade wo nie. Na wade se wo di usuja kura nkaye. We ya wade. Wa we ya wo be se wo bede. Me too for me dofo. Hey. And I don't know me catch say give time some time. Wo ma brebre no, ye de prepare your home. Se si a me no ka say. Ababa wa si so pawade but oni adwuma bia, oni adwuma. Awade ho pae na wo bo no. A wontimi uni skill bia, oni adwuma bia. Nyame betimi de awade na dom but then sustain it. Ebe ye waste. Because uni hwea wo de kɔ awade na se. Hey, me declare wa ha, me se be ma hwea wo. So wo pɛ awade na wo tena mfie mienu na awade na ɛma ya. Jano kofa foforo. Wo se wo bere. We ne frɛ no bitter truth. No kura enwono na me meka akiro merofo esu obi su no afi na wo de wo ba besu na me di nkonwo ya akire wo no enkoto saa mena no mu last week me rehoe ye pon nyina na nkofo frame me abije branti bi o na baba wa bi ewi ase how bebrebe ho no ya branti bi ne baba wa bi na ma how na ba 90% of how we ase I mpana bi a wo kwatwe na de ha obebre wo because enya mpana bi akwatwe ya kanya ne sei wakwakọ wakwada ma na ate aka wo so ya wo hwe be ma bi a wo hu no na me kan no kura kire wo se wo yo ba na osiso a sabia buru sabia nya no nya kwase mpani bi ya na ne twempana odni jimi be waste your time na wo ye be man so na so siso a enye obati bonko subia na ene twempana ono so de sabe ni jimi ebe wasting so time last week nko for frɛ ye ma hwɛ ni school na na ya sɛ wo na wo kɔ hwɛ school ɔsɛ ma hwɛ ni school abrata so de we carpenter ni wɔsɛ wa hwɛ obi school hwɛ ni school you know so ɔnyɛ ne class nka sɛ me mo nipa hefa na wo gina wo de boa obi eye pa se wa hia oba na nka o hwe se asetena mbatena na betuma profitable na nka oba build no
but so wo be aboa wo so hu bi wate bebre ushia oba you upgrade the woman ushia bema you upgrade the man now that so to ABC mu obekọ na nim adu level bi a wo nya ne level you waste your time be mindful of your wasted time hey sister woni bema hia last week sister be frame me woni bema tena for 5 years onim na busuani ba kokora mpo da e wanwan kwanta e na branche dan dem ono na asifie asan e de branche na sifie ho na branche wu to so a hwan na wokobo na mane me kasema kirawo edipa ne nam ho a oni abusua o na owu a abusua dofunu anopai ebia wutie me wo ho bibia ma wo brɛ aye wasted and madam for me text ayi brɛ me as minister broken heart touch me o as minister I'm saying se be ma me na tena for 6 years and redua na no wo ware me nya aware ye me hu ya ne se me ko he ne status wa post so nam se sa as minister makuma nam sister nya abotere wat nya abotere na be cs here we we be and you cannot kill yourself. Be mindful of your wasted time. You will be more money be mun a year juma. You must be a washenasana or wasting time. Veronica Fashions in the Wahana. Your master for who are and your man will be a juma on all close to 5 years. They said you chat at your grandchild. Your grandphobium to try and fear on the bedroom. And you may be saying, no, a best say over there. Enye Ghana nye Ghana ha kaminim se ukɔhye bi mu ase ɛbɔ bra ana se ukɔ submit and nipa bi mu a ufuro mo ncha na wada ne tamfo na mibusa wo sister na ba wo obesua de pam no na wo se nko on me den on fanya den adwuma na wo kyerɛ me no na se me mfanya den me mfa nkoda me ma me mpa so mami like you do what want ase and me catch that sani a wo hwe me say ye obi okro ye sikani wo abrabo mu kakra wo nya tafrenti no o de be say wo bere oni mo no kro we na me ka obi share me social media no mo attack me but me sister na ni a anka no kra nkyere no a enti no obetumi atena wo nasia for 20 years nti wono de ontimi nkɔbɔ bra ne bi kyes wono onsem fata so obɔ bra nyɛ ni papa no mayiye boni aye enye ni panyina na ye boni aye o ba apprentice bi na wo wo nsem no a wa bɛyɛ good sa no ɔno so wo abusua wo ɔno so wo ne daachi o ade na wo sɛ nipa kro no brɛ enti bi mu ema nkrofo besua adwuma o mo nsem gye o mo kwan papa so no wo ye bi ɛkyɛ wana ne time so sɛ eduru sɛ ogya ne kwan a ne wa patu ene ne nya problem awura sɛ wo hwɛ me na wo timi a ma wani na hɔ enye sa your time will be wasted inipa bi atwa wo ho ahia wo feel say omo do no ada wo no benya asem last Sunday asem bi si na me ntimi nka no from him and I was like seriously hey sana reality enti hypocrisy panie but I have kwa ho ntimi nka ho asem na nyame ya kwa wo si nyame nhira wo ai na se nima bi sia ye da nyame ase
won krofo bi mu a watimi ayi yen afiri o monsam si wey nti niema ne bi wo a esia nipa su ho ya tete wo ho nanso ebia na nka sɛ wo bere ye oba bi ho a wo hwɛ misisi e be ma bi hia o obo hit and run wo twa wo ba ko pɛ wo ye de wa ma biem aye wo ya papa da wonya me kura ase da wonya me ase kura sɛ o kontem because the same ring ko asɛ wo yefunu amema no mo ne mo ya abortion bebrebe saa na o mo tirim mo hu sɛ mo ntimi nwo nti mo mpem awade mo ma na mema no ne mo kɔ club na mo twi shisha anum ne we no dodo sɛ na ya na mema no ware ye mema no isebe ya dwene nye o ye ya bodam o akohwisɛm ye betimi no waye but the true brese ye wade a ye po bi obetimi nti wo shisha no na wode beteteme ma hey sister bie wani me ye bema na me ne wo kasa no ha ensane no bo akɔwe shisha no omo no bo akɔtwe akohwibra no bɛbɔ but the duru brese opɛ oba de na kɔtane fie sɛ ne yira opɛ oba ne ma ekɔ school ba obetimi aye omo homework ama wo opɛ oba onum shisha na ne ma mso ama medum shisha wo no kwasam se ya na nsem bia worahu sister wuti wasisi a wo hwemi wo si wo di suja bompa yesre nyame se wo pawade ba bema woni tu anamo no oyo obi kunu ontimi twa da bia be wale wo da but wo di nachi ana wo pese wo ye second wife wo pese wo ye second wife bre yi wono no on wado second wife da ejo oniema ni bi o ha hwe enhwe de obedi ni bretia bi and take a decision be now your time will be wasted oba se bre mesi asikafo bi mo ho wonim pa se wo haw no wo ma 2000 na be boa wo e ma won si di che kora biem oba wa akobɔ bra kama na nka wo ne wabusuafo abeda na se but wo pɛ wo do aye nkuru to dwuma ndi no oba ma 100 oba ma 50 se de bia na watwe bia no wo be si ne so Omo ye from ka men kofo no ada sapemo bro they be on the rescue nipa hwe yi wo san krofo no no ba biti abrante e wasi sunya ware abeware nyisen ba ga ne se munyingu nyisen bia ba ga ne se na me nye ready munyingu ompe bra bia bobra ja no jana ni manimu ya no kwa ha odachi sanso na nso ne abrante ete nyisen ba na me nuri na unu se woni oba etena ha wadu se woto atopa ba du unu se wo hweba lady bishop ya na nsem bi e yawo on san komo we ya ye di no eno na ma ne bebre ti ni suo because asase no ye be kan samoda kyerɛw me ka ho bi ya no ode pa de yentimi nyina ye be ka kyerɛw but you smart what sister we me friend bitter truth me see o power de but you no bi kunu na twempana se wa promise so be your second wife na yere e ya word ya mate kokko ware why ko ware second wife why na no kwasam ne se wo ho ge bi kan sem bi je o se ibj mi shia me ex boyfriend bi na mi shia no na wa ye junkie na mi se sa wa ye junkie say o se chese say one cocaine ni ayama also those time na yene nyina na ko club o chere mi jot kura nom kakra
I'm say I say any no draw to in any she and them with the anyasam catwa. It's not the mamma and papa mo pam no free no one. No one tell her. Because what you say of more fun notice and then me ye juma. No say and with the help of me mamma. But me at me who for a branch and now me share baby a name a brabo dura. Say a branch and crab be you say gay we sebe me hunu ho pen a ebe me fare. And you so eno kura nkonkoda o ejina me maame me tumi fo na me ntie no nti abrabo a ne nka abrante ode me kwakọ duru ha ne se waye jonki yana ana me throw challenge ama obi say what ya maame fancy here me busa o say abrante bi anware o say ababa wa bi anware o enti ne se de na brabo aye nhirei wo na wo ware na nka obetimi na du da fa wa no kwa an wangare me no wangare me se wo na wo ware sa abrante no wa ti ka obetimi ya support na me na du ba bi e waduri se ye wo ana wo ware sa ababa wa no a ka obetimi na du ba bi e waduri enu nti na o se dasani bia me na ni da ho. Because bema bi ba won chen obesew pe obesew bere wani me ba won so no na wafo nyina kogya time baby tiu time be tiu kura de no de enye ye o na age no sa ka che wo de a and de awre ho because ene enuane ye di no chemicals ni ade no ama ye body no anyini by force. They say mimiti hey baby am age adru no enuane aye dinti no 20 years asa be kan age ho ba okura unim wa ba kokura abo abre wa monamo no because of enuane aye di eti misremo yen hwe ho yie last week me re ho e ene nyame ma bi mu ra ho pa because omo time I wasted. Abrante bi obabasi atimi agi loan e de amano ogi sika no oh lady na sam na me mobopa oso ogi sika na no de ko ware yi o sere ogi sika de akọ ware me ba cho san krofo emu no ebi da so ho ma wani na ho hunu de wo pe na tu ho na mo. Be mindful of your wasted time. Even you will nyuma bi ho a e waste your time. Ejuma kura pa o ye no. Wotimi aye ejuma for be 4 years yentu wakatua mu da. Sa no kure we mimi ngwan me djuma ka kire o. Maame fo ni hwe ba bi foforo. E bia wo gya ni pen a na be ha wadwen. But wotimi no fo ni hwe ba bi foforo because yetu obi ka 500 cedis a month. Waje sa akatua for 4 years ni nti yen patru nti wusi ya to patru ya tu nuane mo nti niema ne bi wo a e wo so mo woni eda wo ho so ba me hwe se ye betuma kwa homa no so kakra ansa na lady bishop aba 0551931931 0548931931 bibia ma wo bre asai ensai bre men sai bre 0551931931 0548931931 your little challenges be on your lines no kakra but mo try and with me aboyem be mindful of your wasted time obre be say what think for you fear Bibi ase wobre. Hello. Hello. Yes, Mpacho. Good morning. Good morning. Udini baby a okasa free. Friend Sonny. It's free. Agwapa. No so live. Okay.
na the opening no why are they para na show na mo Ghana no e wa Sompa those really for no start here no all money na be happen see the outcome no pro but then because you know a mind no adima so no so we are saying adima na man ka akabu sui ohia and na nipa dia de we dia hu amuta ohia amagana na so ele no na say obi ni no pro Ghana o so ni no pro komedo so nti se bi aso ni kura po so ni kura po en kan kura because o kan kura le ron ne ma ni di no ko su baba oh nti en kan go no akase no tama mbo ko ba e no independence ni si ge pambo ni because se mo school de ko aso e ko ina o no me te aso ni aso ni e pa yesu ni na se yesu aso ni e kwaje nínú mọ̀mọ́ fún èdè kwami sọ àdá ẹ̀sìn ebi ọ̀nà ṣe Trump ọ̀ka ẹ̀ Burkina president yìí mú àtúntì Trump ká ọ̀sẹ̀ ìṣẹ́ oníjà àmà Áfíríkà yẹ fọ́tọ̀ yẹn ni à mùsùlùmí náà nínú kọ́ńtẹ́sì ọ̀nà tẹ̀lé nti wọn àbọ̀ pọ̀tọ̀ yẹn ń tọ́ àjẹ ẹ̀hún fẹ́ yẹ ká ọ̀nà tẹ̀sí yẹ wá sẹ́kù kẹ́sí ẹ̀bà yẹ ọ̀kan ní 100% but ẹ̀ẹ́dùnmọ̀ sẹ́kù nti ẹnukọ́ ẹ̀dìbọ̀ tẹ̀sí ọba àwọn ní kòlùkọ́ àmà ọ̀bí ní sẹ́ ọba mẹ́nu fẹ́rẹ́ sí bẹ̀bí à ẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ náà yẹ sùn yẹ nti no to wa fa kan boni bi kra ga man ga na piye nko nko because of the fabi oh the yo kan na 100% na so be wa ba o se France ni ngi mo sana ni ta bi ya de ya ni ta yo kan de ko ka o pas ye ta ko su ke ma sa do ko o ko ni ba no bibi nti wo bra sai from na ye ni nkomo your time has been wasted wo bra sai obi wo so bibi nti wo bre asai papa ya sema wakan no kore o na nya ho kira sebe ababa wa 22 23 26 years sebe 65 years 58 years or na twen prayer den ana mo nyina mo ho ene lines ne emu da ho ba da ha me kakra. Hello. But you didn't baby our casa free. Your friend agency and the Santa Can you know what's my work and someone back. A jump at all, Dano Hoka Krama me line in my breaky kakra. Yo, but your ability, Meton Capa, papa. Yo, what's the man? The person making the trust me and not and me. Could see and now, yeah, also share money school. No, this come very good time. A man but do one. Yeah, na banki bi fun ka ana telephone so be fa telephone o so mfa na se akun da bi fo ana odi ayari to secondary school ni na ko to bo anu na lesson training o sa se mi do from the friend when I really more bi ana se na fa doctor dintra ana when dey say ana ran ana doctor nani afa na ran say abanti no ensanware so something for free so one wala banti na e leko mo for the family na na opportunity asin banti na we see time o catch na na dama o ko ba for one said your time say see it for free say one wala e bi am no let us the dia be say that was you na say anyam profo na kan e kra de on the nim say o so ware no sa o to for one I na to nya mesra opi hwe medofo de ye kan nyina no aho kire wo ho ohia wo ho ba oye ohia nso a obekọ ba bi a wompe esa ne nke si suyi ne bi ni fie enke kopes kedro bi je baron abrabo no enye ni nyina na obenya na sade wo pe no nyini nyina na obenya na sade wo pe no numbers there 0551 931 931 0551 931 931 and I say 0548 931
931. Be mindful of your wasted time. Okay? Bibia nya ya ne se won. Afi nyame ahira wo bibia mu. Bere mi free mi sisu na me ba no. E ade ana medwene ho paa o. Hwe de wo pe bia no nyame bebo mo nya bi. Na mebusa o se hwan na won ne enjoy sade no. Ge bi hwe misisi e. Wo ye dance for se bema wo be hye wo kawa no aka be 1 week ba wo mpe no. Enso ho chinti. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby a ukasa free. We been to the day the kakara. Faudi see mama na ukasa free hin. We kasa free at Counsel. Okay, mama nti o me dofo. Come say as my okay na me be tabi. Then the day I'm in it. Then no I said what the person will say obi hon mo obi from the senator the two crime away. Then the time na one or certainty. No 2018 to almost 7 years ago. Into a year because the two crime and into what the near for so say but the two crime all those say yeah you not a track I said but when you not just say a bell worry because I say so the two crime you know so pa many now are baying or bell worry. Here's the situation is there. Let me say sense for 25 years. It may but now not copy sure. Oh, I can't not say to know it me call and Tana. What a while me. Now call for now what you could change here. It's mean so much imagine say any. If you remember Cambiano or Banner Patball me, not like I shall say. Any brand. Say okay say to cry now would be good call and some of the one there. And you mean so many papa while they but for now Banner already. And it's Mrs. Lewis to time. On everyone for the Marco school year, my coach teacher in the year. I better say, dear, oh, a coach teacher in the year and say, was still 1 minute in a view. But she the situation said, oh, no young who left and right. That's when you tell me 8 years. No young who left her. It is on the class of cat, oh, or don't see, oh, the woman child, the other Thomas. Say, yes, you know, the like. I don't the day, no. No, I'm wasting the time. Your water, after the many 30 years, the test of a mouse so fed the dog cat, Gianna, Bedino, who did the Gianna, would you send and Sana like not a mouse, a mouse, and a mouse on the trip. Until the better than enough, the Hubba Manasona and walk left enough, you call the Yana woman. And sometimes they are not a young couple, saying, young couple, one over near Mount Mosua. But you know, now I am too late. And he said, "Your public, you will not say, oh, friend, now over them." And Mammy, Tim, you will be more from Wabruchi. Only can't only know. What is the guarantee, sir? Obey me, grab a foul wacko. Stop it. So, and I'll go a quack only crata and dino. On to me, ma. I also saw And you may be a while. Mammy, for 100 why? Maxima holiday, my papa. I beg your phone, so ha, umber two full. And the holiday, More, Yamish, I feel of not to find that's it. Me to wait. Me to wait. Sunday, I'm a familiar. Said by force. Me here no. O man a passport swano. And once we try flight or bagana. But you will be a war bagana be one. When you pay face on okra cruna or tesono. When you want to how. Na afena o train say obe free her call. No kwa na when a catcher say or coco drew on moi. Hey! Asababo. Okay. Bedo fubeni ala umodi. Wenti me nya so 0551 931 931
0548-931-931. Be mindful of your wasted time. And then person me hiti bebre sa. Me person me hiti bebre. Re nkomo aye di yom. Eno na ma bebre di suja. Me se woni be ma twempana. 2 years. No the next year. Abrantie bi ni oba bete. What the next year, there be a next year, 6 years ni. Next year. Obe se wo bre. Hello. Me ba cho afidie bi wo chi dwumno ma me wan. 0551931931 0548-931-931. Be mindful of your wasted time. One help me here. We have a say over there. Even Obi be show kawa. Wotia wadi no kura no. Obesa say over there. E wa wadi. Hello. Hello. Obebo din ana mo din. Abi you question from comfort. No person at Counsel. Okay. Mami kone mami ntie. Share one of my just going na kakra me pese me kana to me no ma for me thing. Sisi no debi ebeye no so mo to kakra. I was some man to debi ebeye no so. Papa so mo to so. Oh, na debi ebeye. Debi ebeye. Eye ya wasapa for no ba so no we still time kwa. Sa? Papa no kweo. Me no quote. Me na ba debi ebeye. Papa wa na ba kwa sa ba me no. Debi ebeye. Me am sure mo se no we still time. What you need be one match no worry. Me wale ya no up to now or to debi ebeye. Aso me no come ani. Na so wa nya smart yanko de udi suja. Ah, papa kana tra wona ma wo train. Let's go na debi ebeye. Wo ye smart. Na ti kwa de mo friend mo. I say di ma ko ntimi fo mo to do no da ma ku. Debi me ya debi ebeye no papa wo ba no nya to bo ati atwen de ma no. When you stand over your level, so would 1% or 200%. And to me, that man, I know what to understand the airport. Why you watching say, to show him in the medical down. I mean, yes, somebody looking at me near that. Looking at me near that. Before we are watching so, but I'm medical down. To me, my wallet, papa, my wallet, no one is there. My wood, my wallet. The woman knew what bravo. Me no quote the papa and best the corner among get it. And so no one lay I know woman strong or funny my do. And so I put the yeah, what see done? I think I'm not to one come over by 5. Mama, and idea. Let me know money, mamma, and almost so. Wouldn't be much a boy free in film you know, and then I finished our who was your castle, the baby fat. Mammy, we are Kosia. The person that be me, okay, yeah, for Akosia ni yafo no wo saku kudro no we adwofo adwofo no robote ehun no musi ho adwofo na me don no ekuafo no so ya no mo te timing bomb so e o metimi atena ho a na de betreg mo fanchame ekuafo no metimi tena ho che na de beji titei okokura onkara wo ena akosuafo no de uti agura wo no bedwane o hwe kai wodo ye dey akosuafo no ne yafo no I don't pay me ya for wa me chia why. Hwe enipa nya kokoduro wa niema bi ho. Hwe ye be ka kire wo say oh eno oye opagya ye but wona wonim kokoa masem. Even you obi okra na twempena che. Wotimi hwade ya we wo ware na emoa wo. Mame hwe ho ntem. Enipa oni san a wo ware na emoa no. It shouldn't take you even 1 year to know. Within that 3 months,
e wo se wutimi hunu se gay we me ware na emwa me that bema bi a wo hia no a omwa wo no within 3 months e wo se wutimi hu se bra we mi ni wura wade mu a obeha me daache ba won wo ye nipa bone ni kakra wo bedi enti no wo betena ho na agi sirifi afi wo twem ho a na ye bo sobo ana me busa gay bi se wo se bra bi anware wo hwe ba bi anyame ahyira bra ye duru nti wo se ye wo a wo na ne bra we na man tinka ka betimi akoyi sei se wo pa na ne sa bra ntie we na mo a tinka na bra botimi aduru this far because we are too lazy sanso na abranche bi nso se gay bi anware no nti wo na ne sa sister idam a said the bibia na me maame be ma baby husband baby man mommy's boy one ne maame na chadwene ti sa usuba we no nti gebetimi the lady we adu da fa we me ka asem bi a kiro ewiase 90% of enipa bia nya ya nka na ex abra ba ye basa enye musuba afo tantan bi a ye ntimi no antranti na nyame won hira ye o atwia kai wonyame wajira dada me kanu kura kiro na mi ai jaimia mu nya bema bi asame obenya bema wo ten wo hwe na mi u jaimia unya obabi o tesame obenya oba wo sere wo ten wo wo na usuba nye ye usuba ye na bema nwade o ye usuba ye no oba submit under you na mo bra obi oso 0551931931 me wosima be miensa se me no obi di nkomo and the lady bishop wa charge wo fia ha me do fu be nie me ba cho afide bi wo nchen dum no mame be mindful of your wasted time kwagu yenhwe 0551931931 0548931931 come on we need no so what na wo de sa woni me nya adwen kurampo a me betena sidi nkomo a won krofo bi a me bet TV ni so ana me hoyo mahi me mfa ho batunim se me hoye wahi o se me hoye wahi o no sa asema me ka no etwiu nti na me hoye wahi batunim out of se me hoye wahi nyina no to bo asena de kokotena se na yi abufuo bi afuru na tie me kakra o bet tenase hu se de akwane kana no kore asem na me kana e wo because 90% of youngsters as so girls enkrofo kunu nko ana mo no twempana enkrofo kunu na mo no twempana lady bishop adura so dem nyina e wa so dem mo se yen sore mane de nyame de adom yen a ye ne wo mosom safu bitimi control na sore ba na ababra na wo prapra so dem ho won de siesie ho wonu aduane ma no wo ko nsuo ma no obu akwa odna na otozo no o ma baba wa na nko ono susu a wo nwa no ena obi so aso dem ho siesie aso dem ho yesi ye mpene ma na nko ware ye mpene ma na nyesei na nipa ne ti aso dan no agba abrewa enkwa asori bia enkom paabo ena tena ha ya aha na beboa wo ebi so make say wuki no emie wo no ne pono no yeden ema no eti yenuanom ne ya mabia kot etiti asori mu a wo matena ma de anyinia wa anware wa anwo wanya bibia wa abrabom en woti aso dan ho ena wono a wontimi mpie nkom paabo yesi nko baabi a o se asori bi wo wa nko baabi a teha ya ena uko baabi a uko busumfie ena akwa hihin me da kwa de bi akwa mete kora yesi obi se sofu bi se me ho no ye pete asori uko pete asori ena uko akwa ya de ena uko akwa de uko be declare se bonsam awia me chese udi wa wonti ase ena manne ye man ye nuanum bi abrabo akachi wo kristosumu ama nipa no nya wale ope watena asole ni mu asomo
aye bibia otua tight we fe ne wa ka ne say bibia wotua bi eso onya kunu sofo ebia ma no kwan na so ko bompaye ana empie no so koye bibi yesi ya ma kwan tena ha ya na ha na nya wo boafo ebeba bi so ana na boafo na nya den eniwo asoro bi mu kura doctrine say jesa chinchina wale asoro jesa wale asoro ba enye yesa asoro ba isro ogu e mi spec bi anim ada na ya ma kwan e ma wo mo sumpie ya ma kwan mo obi so nko ya ma kwan me wotra na wo cha me woni said that be question marks me kabro for that there's a question mark somewhere there. That's right The be asada abeka no question because it be ma say wa betra me na asia na e be 6 years 5 years na that situation me nya kuru ada bibi na ekoso bibi koso e be na bibi wo abrabo ma wo so hwini mu bon so e ma no so ne me no bu an hwini mu bon no pa obu an hwini mu bon ne ni ye ntu timi ma ne ntimi nko nanim no wate faako no wate wasa obi ti be ma baako ho be me ya woti ne hu wanya na age so koye ho ade wanya na age so obe ware wanya na age so obe boa wosi mikunu me ade a me mpakwa ne se obi ti be ma wanya no ho ade ho ana na wasa afre ne mikunu na se be ma ne sa akofo oba afoforo ase obeji mikunu akokwo hidie mienu a mo kwa obi afu ase wan na afu ne ye ne dia me ka se bre bi na me baby ena okwo obi kunu ho asore baby o ena saade no so me kra mpakura wo saade no me wo wi ase no na saade no na me ye ba me be ye nyame adwuma me mpa me hunu say ye bone sa wati ase na asore be ya ko obi kunu ho na nipa no so oba ye no wose ni kunu ne saa nipa no ena me de ne trase na msetena se sa o so kunu no no a wa ye ho ade o so dabi ana se na ne yire wan wase ne yire wo fie no no de ono ontimi nka asam me de metimi aka na mse mumie no mu ko obi afum akwa tu mankan o se de mum na mo kwa ko wase ma asam ba na o ka sa na mse what na ono mu sa obi afuo na o de wani je ho o enti ma ye ntena se enka se me ye no ma ye eni ma nya anya na nam sa wo ka sa akosua me de akosua mi si so no na me ye bad mama awurade mema wo ni 3 months pamo na makobanim so ati ase me hwe na moami am se che na me sene enti ebra me be ye nyame ebi tu mi anam siye ana nyame na etwe maso sa fe wo afei ye kwasi a mi so mi nkasa ana me ya sore na ma wo bro ana mo bi say ade ba ko bi koso he asem bi to me na wo se nya adwuma wo ye ene se die nipa ewo gidi wo ebumia na wo se nka me so mitimi attack nipa no ema ye hu se yes ba wo wutimi afi Kevin him say boss but DJ so ya pa na so wo ba na wutumi nye eti eba de sa na afi wunhunu ne anya ho na so eba de sa ntena ho nkasa wo tena ho awu pe minya medwuma mi ye emfa sa me ni asofo me ma asofo na ye adwuma saade we na sesa ye na wuntumi nya ama meja wo na mkomanim because aka sa wo di nipa na chi a wo be che wo da he deliverance kura ye boy obu abobo deliver na oja na wonimu aye dudu wono a won konachi wono a wo mananim na da so je ho na obo na ewu mi bozo right wo kwa kuma beti ja no wona ko na ko anim mo na wo ko anim no ko akofa wo nshira ti so yo agi sa wo tena ho ababa wa wo tena no aye ho da ba na kira emwa wo emfa mo bia anye den emrew e wo se wo ye Kristo ni ana wo ye nipa ma woni nya den emra ho so watena be ma ba ko wan fie diasa watena be ma ba ko wan na wo be na ye tete wo na ye ma me mo wo a watena ni kuru anu watena wa se me pese me wo ha no oni be ma ba ko pa wudu o kunu kuru anu o si wanya no ade no ade ho na wo wanya wo ho ade ba ko ya kwa ne se yanya ho ade na be ma na wu ni ase wuntimi nye kuna na wo ye kuna tire ne ya
se nyame anyo adma mo anya somfo bi ama na ammo wa watra ho ababrewa watra wa wantimi anya hwe watra wa wantimi ankoani watra wa wantimi anya bibia property bie ni wa wunya ye obi kwa akodi be ma bi achi ni na bra ko wiase se be ma ni wuya ye se wa anya ho ade eti woni ni ye japade bia da be na wo besa akọ achi asa akọ bo bra biom da be na abesa akọ achi akọ ye bibi foforo odofo da bi o entna faako enka se me tna ho na da achi nyame be ye nyame no be ya obeye o nyame na yedi na chi no hwe o sa o ya so bo aho ana nyame ya de bo awo empa so da wo ye bibi so wo tu anamo bia ene nyame nso so mu aba bebo awo na de ati ho na de ho woni baba ho so no na ni ngwase a ato won woni baba ho so no na ni o ma ya basa eti de bia ya presi ya be ye de ye be ko ye nim ni enya isi ye de ho ato nipa ba ko peso ni ye te no ho sa ye ni ayanku ye nim adwuma kura na obi oso ye kura na de bia na otu adwuma no hyeda o se nyame ya adoma nyame ya adoma da ba ekina na wo twe se ne boso me se ne e wa bra nke sa bre nenne eya wodi o ana meboa ekira ni wo enne ni wo na ade de bia ho enne ya sese wa ho ade gina ho so na wo se oye bibi me amisi su ofiri me mofra brem se nye asori nyame juma ena be ma ba ko be break no ma enka me komanim pa hwere anam timi ka se hwe ka me kumase come on radio station no kwasam yes madam for software ba kwa na me nua software ba kwa me ne wo sa kwan no and no radio station o TV station ba me ya maji sa me ya o si jai no come je oh Jesus no come je many ba me ho so bibia ka o se kaminya wo sa bre ni 20 years ni papa kanya ma so dan no kwasam hwe nuoma nyame pagya ma me ene nuoma awurade bie su kire me kada wasami ko bie branch ni bi wa America ne ayi woka na ba ma ba ko pe wako ahye wo yo ba tenase nya abotre ye be ko ne sei hwe me kasa mi ko ye we ya osiboi kasa mi ko ye we ya osiboi no ma ye di mi hu ba bi a me fa me masam mfa so wa hu obeka wahye udi nipa ba kwachi obegu mu ase na so nyame bra ne so ye a me bom pa ye ne na me ko mani mu na nka abre wate se mi a madure sei da bi no bi so bo nya bro sawo da bi nwanwa no kwasam timi ka cha se na wo ye kan ba wo kan hwe na wo ba ma ba na beti ma ba se ope timi dwene ho anakamti sa de no na one day emotional one day pena lawyer bi ka kira me say ma wofo wo yo ba wonim say asam na o kan ye no lawyer ne kan ye no ho ato aso ana me ho atom say fom ana me say me yo ba ana yetimi aka fom say ana me komani ana wasa me prayer de ekuma me masa ba mu buo ni mbu ma ba mu da e free sabra no afa me drive me am think say yes me ho tom say me drive me am think say afa na bibi asasa me ye bia afa na me a me kanya me ho afa me yinipa bi o mu twitwa makwa mu nyina ko machi ana me presa me ye den enenya na me ko manimi no kwasam ena ye de nyame di medro enenya sompa na mtiswe no kwasam enenya na me so me ba wari no kwasam enya na me so me ko manimi de o ka che bi sa wo be ma be na betuma wari hey yes nyame ye na adoma ma na hwe TikTok no a ego be ka sa ma di nkwasi asam wa sabo ti ka sa boda so what no kwasam wo de atan na ye nya nkwa empie tnaria enefa ha enese wa obie timi no nta wa na betimi no atna wa na wo betimi aso mu wa na betimi na wo de wonu o mutimi kan ya asa memi hu mani mu odu be ma bie ntimi ma mani hwe na no wo me mai nkwache invitation afi wo ma se mom kan se mama na se na go fo pe wo na mse se
And I'm so saying, ladies, Sadia, no dear. Oh, so what we are. And I said, you put some of the warrior. I found no more crashing in their bow. I say, my brother say, Mama. Say, Papa, say, Radia, what's it? And I'm saying, say, I'm a man to me. Mommy, one thing is, yeah, mammy. And then I'm the 2 man from. See who am I on my industrials? And ma, what me a call anymore. So see more pepper. Yes, who I want to mean, oh, man, no money. Now, me say, as so here, maybe see me, yeah, my yes, and me come anymore. Me to be 2 car, and me come, or be as some way. 2 car free for yes, about more. That's right. I say, or be my simple. Hey, as a software. Yes, but yeah, me do one, I'm in a more something than a more. Menguao. Yeah, and I'm Nena, Mamma, more beer man, and more why you're software. I say, yeah. Obi afram nam se ani am sanya ma yesi mani mu odu and let me show asema okay oh more less you say give be power there our shedem su right empiala pia bonting pia go more after we go through more. And I'm told fabric, and I'm told yogurt to total no marketing getting. That's right. And I'm saying, okay, something maybe. I was swapping. And I'm saying to kind of upon one if you. My mother besides a man who so become more. Because you blame me. Me, yes. And today, yes, we are the man. Papa, you me and I'm saying, say, will be premium. Oh, yes. Say, will be premium, and I dear back who pay was me. Me ma be pro bese ho na me pe ade ba ko obi obema me nya me som me sofudi asa konani ena na me pe enti obi a enka sese de wotie na obi pe wa ade bi wo ho ba wo hyefie ama nipa no hu pie wo ya ba ma pie wo yo ba pie wanyini a pie enka se wa ba bro wa tu shadam obi hia ho obi pe wo ne wadi nkomo obi pa ukwa mo watu obi fo obi kwa mo church obi kwa bi so obi kwa pa wa ma obi so akasa ho ma wanije awie opaye utie nipa ama enioma bi anka hase nyamede ma wo asei entie nipa enhwe nipa dani danyina sa wo ma wani ba ho so a na wo ma wani ba ho sa ne de me sa de metie bi awade de mbeye bibia ampanya me do beye bibi me tuwe se obi ye de yale ba asole fie ho a hwan me gitum se awade ba fam so asaya de me gitum se awade ba fam so agi nipa kro me gitum se awade ba fam so asa nipa no ene me ka senya me no 20 years ni abodam for pa na no de mbatu ni sama no wato na na waso oye adwuma ana waso oye adwuma oye waso oye TV ho no ma me say wonderful Jesus ade na ato na wo ye na wo bu ho abomfia eno ama meme yisu wa ma obabi se wa brabo ama wa kadem ama ni o ma bi aginsamo wo du sika ehwe school e wa bra anya wa yi no no odofo no no wo beja ho e ma ya sa meme mo e ma ya sa meme ka kire wo obi a wo ne choice woni se madam for sofu bi sa me say na sofu mami na so nyakuna open no open size ben na mse no de wu mintumi nka nkyero mi hu nipa no a me hu de me pe mi hu nipa no a me hu de me like etu obia wo de ono ope nya obia sa enya mambi sa nya kwa baage mamage sabe ka sa o ti ase enya de obo be wawie no proper ni nem eno me frɛ no ohia ntum so debi baage mamage enya no bia etu odofo mi kan for radi ama se mo so for baale the bishop enye se ye nyame adwuma se ye bompa ye bo otuo peo debi duru ba bia ma woni mra ho so eduru ba bia wanka sa hu ne ho so kra apɛ enhye dem emo obi nka ho nhye presa obeden obeku anim entna mo obi nhye wo so ade bu ana obetumi aya force na ye na beboa wo ensuo kra na wo se oton aton Erwadi ba nam nsuo no so be ma obi aba be wale erwadi nam nsuo no so be ma anya sika ya adwuma erwadi nam ahwede no so be ma ade bia sesa wo de won sa ye bia fa won sa ye den eye entna se na ma abrewa na ma kokora na nyini nche entna so ade mo ho
ma abre wo watena so adam wasa ma sese wo nyina ya yara wo poduku ya ma duku ya mia mo maso a duku isu ya wo de life wom wo ba ma tinyi nyina tutu wo de tan awale ne ebe kwaja wo mu ba kwaja ma wa ba abrewa be ma no so hwe so wuye be ma bu so papa oba asori ya na so opia fe ne trouser ene ne singlet entefre correct me fa me kai se baby ana minimum no ne poster shots mu funya ma kwakwa dobi ebe tam ko sen dia bi so awu edu baby a wo so siesie wuye ma wo nipa bia no so look fine enya ni nyina na abata no aye wusuru ha se mi niska mi ni biti na de bia no ama ho aye funya awurade hu omobo ebia na wo pame number no 0246 15 97 99 0246 15 97 99 0540 19 66 33 0540 19 66 33 actually you counseling a brother mpaibo if you da bia mpaibo won Nazareth wo feyiase wudu ye first adumu a esresu feyiase baby a wo bia misrawo enhye dem enumaduro enka wanu aduro enhye entra ma obi ma me control sese pie na so pie a awurade o ma na nsaso no obehye no won munyam enfa usika nhwe school ni ewa bla mabuo ubenye obi ade usika abua no eva usika nhwe school ni kopim so obepie na wa anwunya wa obeka sa onya ne class e ko bedo wa we ye beka obosashos awurade no momo a no mani su ye we Yesu di mu amen. Lady Bishop Joy Sata na hotel in Kano lady Bishop and for usika go school ni o what the school ni obe down because abasa wonya ne class no kwasem baby obenyina obeduro no ompa ubiem nurse fo no ompa ubiem amen amen ebusia Lady Bishop Joy Sata number no 0246 15 9799 0246 15 9799 and answer 0540 19 66 33 0540 19 66 33 Pato Laundry Services. You see, I'm in say, oh, Germany, Pato, Anope, Yankopon, Asia, Pana, on farm free, Adumu, Enko, Adumu, or Katache, 2 guns, so, Michiao, Amanse, Arenepa, Nyami, Asia, Pa, Nyami, Asia, me TikTok phone, you know. Right. I was here. And then me baby ufia na ma me banane ono so ne banana aha me ba ene ne ba abafia ba besra me na ai me nana ma me ba kwan na me ne twetwe nkomo ba simadu ye wona ne na me ma abedwafo emremu abusia aha koso aye Sompa 93.1 FM Sompa TV so nie mo fanche me ma me fanche asronko emma mi ankasa me sofo pani a friend of Reverend Samuel Frimpong asafa owomu no Salvation Chapel International a ewo afidjase bebia Nadmo office no ewo no old Nadmo office bebia fire service ewo no afidjase na edipa bebrena de freno no prophet abode guda 1 osofo abode odifo abode onfa medwumadi ni agro anopai odifo abode bebia obia no otufo nyankopon enhyira wo papa ewo sede obọ me chidom ewo me dwumadi achi anopai nchasoro nso enkoma prophet man of blessing manso antwakrom enna papa onso udi udwuma Jesus Chosen Chapel ye bono mrane say JCC
JCC aha ɛhɔ ɛna prophet Emmanuel Blessing ɛwɔ papa no pɛi nyame wonhyira na ɔmfa mfiri adomu ɛnkɔ adomu madura ntoro krom de ama memfa nkyea soronko ɛma miankasa me nua baa ɛna mede hyɛ nyinaa Quincy mprane ase kwa no so hɔ no anase pachi kwa no so no baby a yedidi pub bi ɛhɔ kama countryside Manson Antwerprom countryside restaurant and pub Quincy abra ana me chia osronko kwa so wate nyame won hira no mfa free adomo enko adomo Manson Antwerprom fo nyina so enchia osronko enkoma mo ai boaten me chia right ene me baby abesra me ofuduam ha na ma me nkoma me ba no akwaba your friend Minister Shadrach Minister me mo akwaba no pay bibia boko de hey dia nyame tuma ye ne ano pay a wa besra wo papa me sre ma badwafo na mabisa bi e kwa so Power in worship. To me, sorry, mo. That's right. Okay. But so Mike, no. Aha. Yeah, na. Junior, I shall need when so the mammy. Aha. I'm saying, Comona no dino. Now microphone is so. And Tissan Shan Comona said, "Be my hair for name a tea for no. I bet you won't ye pa." Ose nyame ya duma dwumadie bi baso pacho no kwasem odaroma baso o hefa baso tafun sha so Moro market. That's right. Any Moro market police station no na Europe city asafo no din the heavenward ministry pacho pacho ane so fani o your friend say me pacho friend Apostle Fred Opoku Ajiman odaroma. That's right. Time ben na dwumadie no ekoso ewia no miensa na ewia no miensa before time and I said abrofo time bi na abrofo time ni bi na ka na we tre no de na ma hyase no ma hyase wa mantaba hunya ba bi ntira adifo ni mpanimfo ba na no wodene come no so mo fa fly na to TV no so e ma me na Kofi Abije me so mi gina mo den wo program yase na se dwumadie na wo ka ho asem me pa cha no kwasem yeah asofo mpanimfo ben bi mu na wato nsa afre omo a omo ba dwumadie yase me pa cha asofo fo na e ba no na flyers no mpanifo no do so ntino ye ni separate obetimi say the din kura ni picture na flyers na obetimi the din atu drama my team ye ma me prophetess at the package. That's right. O trade o baby na ye ma me prophetess on him blessing enso ba. That's right. Lady Bishop Nimako enso ba. That's right. Na prophetess Pukia prophetess Teresa Pukia enso baby na me ankasa minua panyi senior prophet Kwabnadu Ebo God ono so ba na the herbal prophet enso baby ono so baby na anotofo akuku dam ani ntini ben na wato safre wo mo ba beta wachie wodwumadi mu mbacho Kobe spirit ho me ma me abawaje na enso wo honom. That's right. Yemi abema nyame che enso wo honom na minister Abije nso so etwitwia nesa minister Kofi Abije baby no kwasem ena yenu aba bi to no ma ye papa odifo kwabrense ama Bishop Ajagwaja Patricia Counsel enso wo honom ena yenu aba ma kosi bi flat enso so e wo program na say. That's right. Ena mini abranche we minu ya no possible Dennis Koku spirit ono so wo. Yes. And you catch a Koku spirit say me chiam pa me ka chere no na so beti na one man contractor or maybe but ono su twetwa wada that no impossible we say that no su de nipa mpanifo na ba na no den no kwasam ne say wo ye obi a waso mpanifo no kwasam wada roma abusia abranche we no oye me drama na obo me drums eye high kwa menka but say nyame de ye adwuma no kwasam obi oni Kofi Abije nante akomamkan adwemkan bia no nyame cha na dom no kwasem me tie mi nkan tumi ho
ba anyuntofo amatete wo no ebro 20 ebro sa ebro ansumia mini o mia o but dwumadie no nyame yadoma enne na wo pepe 20th April 26 wadaroma 26 April mpachone 26 April and dwumadie no e koso safa location no tu dabio mpacho location no tafunshia yeso Moro Market police station ni Moro Market police station no ene Yoruba City. That's right. Minister, what behind here? Me ma won kokwa. So, I was say sima be enum e wo manim ni open up no me kakra na nyame ma because power in worship there was say soldier na kakra na nyame ma. But be person me fa akonya nso na me tia me general manager ba bi o bi anyame sha no. Do for asa. O hwe yesisi Nice one. Nyame sha no ba bi o bi a. Nice one. Ajimi also keyboard no so. Yeah. And I don't pay every Nanko show be ala or shay. Yami show be a for Akuma Eddie or so reality. Ebia or how many Ebia will name me. In social media will name me. Wabra Bonene Sada for Akuma Dinunity. A radio. Sami Sanami Jimmy Nami Kai Adia Radia Yamamia. So Achonyami, adije na nkopon tasme o. Achonyami, babi awrade die beduri. Sana o. Aya anyimi da bakuma so. Onyami ba fu. Akuta onyami ba fu. Mitaya Ibrahimo. Minyame ma. Onyami ba fu. Chanyami ba fu. Mitaya Ibrahimo. Onyami ba fu. Akuta onyami ba fu. Mitaya Ibrahimo. Minyami ba. Onyami ba fu. Chanyami ba. No force and young comport yase. Midia Ibrahimo. Minyami ba. Onyami ba fu. Kutanyami ba fu. Abi de young comport yase. Midia Ibrahimo. Atuma mi tu. Asya ni se. Minister Sandra Kinyakopotia. 26. Asema besi o program na se na no antene. Na me si obi se. Ubi bi yare afa ne bra. Nyamisra. Abusia mi ankasa me ba Minister Shadrack ana wotene kana wo hwe sede wa pagya nyame bretie sede nyame tumi ayekese e wo studio hasise ya 26 wankasa be hu se ampahia e betwa Minister asafo din esa decide Mbacho Heavenward Ministry International. Heavenward Ministry. Pachwane. That's right. Ewo ehefa. Tafunshia is Moro Market, any Moro Market police station in the Yoruba City. What number be a or the betum from them said be obi ba or be free be our bayra and I say is there any number be a bit me a free. Pacho number obe first is 0241 07 52 52 77 0241 07 52 77 0592 94 81 97 0592 94 81 97 and Kovina Mankabidi and yet I opening now so within the say. Bacho Vidiane Joyce
Joe Wise. One of we MP, former MP now. Son will be out from. Nice one. Kakraben also back after program, you know. Oh, Mr. Kramer can say, and then I will check the umpire with that. No, I it's a vessel at the 40 now, so be ambijay. Not answering young coupons by young sentient. Yami insure what I was said here. The time said they will bought me by Chido, eh? Sorry, my gaga in Branty. No, Sa Branty or drums and what drums are all. I'm telling you. Now, I said, they say me drummers singing there to you. The likes of Edmund no, a giant in Bona, Shadrach be fire. Anna, or don't know so fast Shadrach or no so. They say, Onyami to me, Edina a year, Juma. Shadrach, yeah, program. Wadaroma, now, Meba Pobaku, the Fupeni could you be the aba? Also follow pa, Pewas and pa. Hey! Or no sober. Oh, yes, of Penio. So for Penny Cassia pa, and Agro. Only revenue for money. No cost 7. Tell me. But if you penny could you be the aba? Would you for video aba? Also Pewas and pa. This will pass and pa. Yami Oceano. Now offer the free Adumo and co Adumo. So, Shadrach, Major Quine, Yamia. We do Wadaroma. You do invite to the invitation, Bremen. Vachano, Wadaroma. Open the Cassia, a Cocoji invitation in Bremen. Aye, Michiano, no. That's right. Wow. Nyame Aduma Sunday, minimum team in oh, it's so nice. Maybe Nyame the word actually. Umpire, who am so proud. That's right. Invitation in here. So very powerful. Udi Minister Shadrach, one of them out. But you are the fool. What do you for your blue? Hey! Okay, those time now. No, I Minister Major quiet. Maybe say Nyame Aduma next week meet me aside to South for a while. Batch about it. I don't know why. Batch about it. Right. I was saying I have so Sompa 93.1 FM Sompa TV so me am back Minister Shadrach na otin in Kano na what Sunday ye nyina ye wakọ boa no e wo Moro market na Nyankopon tumi ayekese abaya fontrans na ye ndi asem hu nkomo abobo ni atepoi se nsem bi e ba pa no so no de se mo no anhwe ya boys yi so mo nhwe girls yi school bi mu. And I guess also say almost soon to my school fees, ABMO. A year as some sebe. Mammy call my sister Veronica Fashion so says Miss Samuel baby, and then come why dino said and some no air befiana, I know the pa Borum Nianco. Minister Medase. Na a dear barco part barco, I'm a fire, ye. Ye pama de ne ya ye kire ye ma adwuma no ho de na wo bo no na ho ye me de pa na so me ponchi mu na ye wo de na ye me de pa minister ade ba kwa ya na ye mare ho ni so obi de ne ba e ba be sua adwuma se me ba ba be sua adwuma na me de akwa akobo me bla minim ade kro ntia se nipa ne time so a wo se da me ma ne nko ena adwuma na wo se wo kire ne na ebi adwuma no ohu na daache ye boni din se nipa asomesi a ya bowu master no wudin abata ho no da bi o ma ne nko ena onu so on kire na adwuma no ena 6 years 7 years 8 years no ti adwuma minister kai ampa o waste time ye ni ebre bi wo ho no ma o waste o de twan den no kwasam o ko su adwuma ne se wo de kwakwa bo bla anase wo de kwakwa hwe wo kunu anase wo ma anase wo abusua na 6 years 7 years wo da so te adwuma na wo ye o ko ne ye fro ne ye somaw ne ye de wo ko ne ye de wo ba aden masters yes slemo me edumle bi na me hu se minister why perfect na me hu se obeya me na me pushi wo no kwasem ko ne ko bobla ne fa sho me fa homa on se de e fe ne se o ho
onyame de obi a obehye wase adu baabi hwe abrante obae oye makwala na menena sa it got to a point you say bibi woni mu and I started branding him to the extent say edin bi anom de frɛ no me am yi din free no efiri ho say free na kura branch mu frɛ ni say be frɛ wo say and I gave him opportunities now he's excelling and so jina baby bom din say and I'm assuming so and I'm here say anya fe minister but what do we do efe me say yan kasa yan masters no sa akola free en chen say ya na ye ni say ye be wo say ya kwadwuro say ye den ye ni say ye be wo say ye be ye den yo akola no osu adwuma de be bo ne bla me ye body say Veronica fashion ne ba Alice or Adesina minister na eye me fe ye bo me din say Veronica fashion ne ba Eunice or Wasokware Mampo na eye me fe no question ye bo din ne bo we say ye bo Anita eye me fe enkura ne bebelebe minister me ka say me bo amfom so beba Mary emo minister efe o na den na akola be suo wo adwuma wo se da me de me ma ne nko onso mea wasomwa nti wasomwa na aye de wo kwa na wada ne tamfo enti wo kire na adwuma no no so nya bi de bone bla na aye de se minister ye nyame dwuma o no kwasem eye nyame dwuma nyame de ade dua wo mu a e wo so wo nsuso wo de dua obi mu da che wo bebu wo akonta aden yesra mo maame wo te ho na so wo feel sa master no omboa wa ko wanim o feel say nipa na woni ne bobla no ommoa wa akọwanim nipa na woni ne chempna no ommoa wa akọwanim enka se dabi ma sister bi ka wo se dabi ebeye na o hye ni su ne ban no na emmoa wa yi dabi ebeye ne fa na fa be wa ha hyem enya no ano no kwasem minister me na eha me mami ja me bla mo no mo nka bi me da ase right mami Veronica fashion says dabi ebeye fo no so mu bu mu kwase ya de a ene mo nkofa ben wa ha na sade nsuwa na se susu abefa me de ene me kokoto pum na po afame na what relationship bi mu da bia ye jai wo ma kohu abeg kai hunu se sa nipa we no wankasa no o ware no obe how asem sia da bia wo na wo pachew na asundua ba ya bonesa me si da bia be hunu ne nanim aso so me bisa ne sa aden wo se ai na me kuro no na fa ko se me se oti me si no obi si yo oti na ni na ne kuro na kwakofo ba fofra ye ne ho ade o fe yi ase ba bia maami wale fe yi ase ho a wakoye oba fofro ho ade wo se no wani mark na ade da wani ehe na wo fa ko wani mu ate na nya mi nshirawo enkomo we no ene na kwaku benchi ye be ka che se minister boys ni she hon be bu because wo me maka mo se enye hypocrisy na me ye e de ye adwuma se mabetena radio so na me te ho a me ha me yire na mabeka kire wo se na hwe wo yire yie na ya ma wo yire ni nye me yire no wo tie bi did you make an asanya no kra ko be simi hu so social media o tia se enti me wuradu adwuma TV adwuma me ye no maka me hontam this is also my pulpit me ye nya adwuma bi wa ha edu time bi enkomo no bi wo ha nyame okonkron drop it into our spirit me ye katon from em wo be sori akɔhwɛ wo hu ofie no wotumi se wo kura se na wo bo ho akutia asem pa na me ka kire ono wotimi tia asem bi epie ba wonu efiri wonum e onyame na direct you se wo krampo na asem no e fa wo ho abegafo de me ka mboa wotimi ma submission bi nyame wo ho na de wo kasa e wo be kofi abehwe ho no wo se chale we de me di hu fo then you correct yourself na me akrampo na asem no etwime na wo etwi wa na ye de me a material TV so ni radio so na etwi me na ade na me correct me mitimi ka sem bi me kofie kohwe me ho am say we dey na ade na me ponchi me ho say enso so no onyame ne de atuma num se menka yaka fa na moa o de sem bi yi yu ho na me na wo bewu se no de unya huru hio there be o now na wo opportunities se na pono bi mutu na pono ma bie by the time is coming e program to emu mie bie abrabo na ye bono nye nipa nyina na etimi nya second chance wa abrabom me matofom pen na nyame ahu me mobo this time nyame ya pagya me no me mfa me life ni agro bie
me wonamfo bi edu time bi me hwe omo keka me ho nsem epese egu manim ase ma kate omo off ma yi wato ake wopa kodwato be 1 billion unyame ya be kume me fa ma me champion I will love you from afar what you say enti ene mana ntobiem mana entobiem o ene onyame boawo na ma wani so ada ho ti da biam se NDC fo nwum bi ye mete osi biye wani wodi entrawo mie wani na nhade na ya junior enema na ye kan sa no hwede obetena ho ama problem na to na wie ebe so ne nsa so ne nan aso ne sisi ne ya kan se nyina si so afa no ye ho hwenye yie me na me de ne nkan fa me ho wi ase first na ne ye adwuma bank na ne ye nim wi ase no me ye adwuma bank me whole 15 years atotu asikan I was a small boy na me nim wi ase until 2021 year me ja adwuma betena fie kodu level bi se me kodu ba bia se me wuye anka dasani bia hunu se boy we kura ni funu da ho na me hu se eni se me mabrabo na me bo no me dwene se we be ka se we be yeze because that time me wuye anka obi anim eti wo de wo ye no a ye tu fu se fa wo ho adwene wo de wo de bubu adum ni adan pese wo please obi no nipa kro no ko fa wo nya hwe no emfa wo ho adwene hwea me se wo pema asem a me pe wasem o mpema asem a wo na wo mpema asem me mfa wo ho fa wasem ko case die de wiase aduru no na obi ni nua bi ne etwemanso adamfo bi ne etwemanso time a wo be dwene nya more ideas e de aye adwuma na aye profitable ama wo no wo sori a ono ne ho na wo dwene na me ko jatwa na my friend no na why me miss that time no I don't have that time me can't play nye prefa enu na abo ma brabo me yo eni me mwa me no Charlie I take them out so simply obi timi from e mate ho asem me say ntide I don't give a damn about asem na what ya family no because my life no enya accountable to you me nyankopon free ho a nipa me ma brabo me bu ho akontama na ye me yire wo be bana na me ne bonsiri ntide ye ka fa me ho abonten me mfa ho it's high time nipa money na ho na wan hwe ya wo be live life say wo pleasing crofobia asem ma ye ntia na no nye na etika mu nye de mu hu ye ti san crofo no ye nso wo mu da ye sacrifice your life ma wo mu da je mu hu ye na e papa enti ye fa ne mam ne ye ka kire wo de wa so na da si apakan mu no ne wura kura fi even apakan no kura otim no ne wura fi mpo se wo si wo makiri so nipa ne kura ne mu no uhunu bibi wo wi ase da wo hunu hwe da but no by the time I be hunu hwe no na ye too late ye dey say nyame ye adom ba ma ye second chance hwe ma bra bo yi opani enye onipa bia na be do nye nipa bia na be pe wasem wo tena ba bi na hwe na mwa wa ensuo chetuom a eyi hwa kuro ho no edoso a ye ntena fa ko nye ngwase na nempanimfo bi mu aba no nipa bi mu ene nam no mema bi ene omo twempana mema bi ene omo twempana no ompese omo dane ye nkoa ne mfena ti se onya onfa onye na koa ose wumu ade ba me nso wo mabrabo sha na mabehye wo na ase ne wo ye adwuma ba na maba wo nkyɛn but me nso so me wo mabrabo entinye decision bia na bia wo be take ama wo wabrabo a ebe affect me ebe boa me then it becomes hatred. Mami for masemisia. Nana ya junior ofia. Nana. IVG. En komono. Komono ya de o. De be gba ha. Ye gba ha. Din komo. Terasna. Senior. I say we senior na we junior. Junior na. Ye me papa junior ntide always junior. Nana ya me ni komo. Abi. Say pese ye mindful. Oh, your relationship with ya. I was say you love with awareness. There's a man no who no keke. Let's love with awareness, not just emotions. I be your emotion because I don't want to lose this person. Yeah, but so yeah, aware
of baby I wanna. Obeka say I don't want to lose myself. I be so what I say. Asma wo kan mu odu. E mu odu. I don't say I don't want to lose my partner. Or the emotion na kasa no. That's right. Or talk with emotions. But so you matured. Let's say you are loving with awareness there. Obeka say I don't want to lose myself. Into baby I will share no. Ube free o. I be. Wo relationship mu. Say you say my invest much time. Yeah. It's in the marriage me ho akono. My spend 2 years. I feel I'm no be say build new relationship. Now what hon say na e bo. Ube wo emotions be kun. Untimi no be nim komo 3 seconds. Na dan ntokwa. Ade ti na wo se ba sa. Na what we be am ntokwa. Obi a also do no. Empla twa amomu yi. Awori a wo te say. Uhu improvement bia. Eno ase ade a chena mada na ma sorry na just like that. Obi am ko baby obi ama. Who waste your time? Time wasting. IBJ obi ti sorry them. Instrumentalist. Who wasting time I sorry them. Nana IB. A solid damn. I me a church boy. Me a church boy. We a church boy to some ya. My kwa sorry sa keyboard sa at the age of 10. My bookkeep IB. So for the Nebakotu University. So for the Neba SHS. Nico University. What's our sorry them? About number 20 Ghana. Young Tunga 100 Ghana can I ask him? Yamjman away. Yamjman away. Now to tell sorry them was umped maybe any Friday prayers near fro no akobo. Sunday near fro no 50. Now to now we still time not so for her Neba University. We are back at yourself with your mobra. On Pejuma, when you serious. IB. Menkas house or any, Menkas Yamjumanye. But Oceaness and Yamane Kosono. Move out. I be unconformed to me found sebeboni instrument man. Or do 2 payrolls so. Yeah. Or do 2 payroll to say salary radio. E would Bosumi Otua Otua ko met me a high diamond conform high diamond for. But also for be a job also. One could prayers and wager. One call one and wager. Watch night one call and wager. 7 days program. Me once on few. I be to Mr. Me no instrumentalist. Ne de wo sere wo mo. I be nyizo. Shaboyi. Obe bo shabusa. Who da she? Obe bo shabusa. Unya hwe. I be Mr. Yemo ye honso. Because sorry, nka sorry nye. No kwasam. Yes, but o hwe ne ma bi wa unsa. Me nua me no kasa me nse unsa. Wa onim de koso sorry. Wa hwe na semwa wa. Move out. Find something doing. What I say? Find something doing. I must often enjoy one now. Ebi ahon ya o. Ibi. Na obi to be when ya gig na okobo baby no. Yeah. Obi to make so for need to make as one krame. Hey. I dey say ni o papa no no. Ibi. Obi to me program. Ebi a year program. Okobo obi to me nya be 500 cedis that 2 days no. Yeah. You say year kwa charge more. Obo year e dey kwa bi o 300, bi o ha 500. Yeah. Until 2 days no bit me nya be 1,800. Now bet now so them now amount 50 cedis. I say nyame adwuma na hwe na o de akoso. I be Nyankopon share nipa o. What I say Nyankopon na ebie kwan bia ma o. Sa. Enti ye bom person Nyankopon mo aye Nyankopon share no. I be does it mean say entra so dem o sa? Debi. Ye inshira no ye bobra ko anim. I be what I say. Next instrumentalism no problem. Bebre. Na ya so singers your problem. Sa. Wo ministerial na so for afro. You this guy you go far. Okay. I see you on bigger platforms. And the Lord spoke to me. Okay. I am seeing you. You go to bigger platforms you see area. Now so for gas of Mama sorry my tonyo my and I say any a keyboard bo. You go find pabechiro keyboard. You TS can a keyboard bo. On find now sorry them with the paper one thing. Me to me who she. Ti me tna was Let's say mona madane aso dem akura no. Oh ma. Bayaw, e no kresem na ye kan you. And some of the pastors be taking say like as a hama. One day na me colleague instrumentalist no waka. Best me bu ndin wa. No waka say aso yen fo monye hwe. Convention dru ye no. O makofa instrumentalist abonten. Yeah. Ana mo do mo bo convention no. Adentia
onya de anase den se ebe pe kakra ma no no ama ene ba koma bonti suni se je wo mo abo be ka so ya sorry ba nti ene enkwa bonti I be je wi na o ta sorry ni oh see enti I be enye asofo ne mo aye so mo hwe mmade a mo so hwe mo hwe na mo ba for dem ya en say hwe adwuma na ye no ye kura so you know instrumentalist they kura so you know yeah na asoro na ye kura soro no na kura so you know instrumentalist maya na okra I be me maya me de me maya ada person ye worship me maya 200,000 na so akwa we do there I be je o se chale o time dem interest o time o I be know yeah youth no yeah me enimre ho so yeah me enimre ho so na nyami shira o hwe enti yonfo instrumentalist asoma wo kan yon it rings the bell mama nka sanchere asofo nketo bi mo so young boys bi didi asofo bi mo chi a ene wo shi yon one tade akase no mo hye so kapre atokuru dem kura bi na omboto so mu di sofo so mu ye den o munye study woni ememo minka se nyamdwuma na wo ye na nye ba wonim diama wo waya zan nyina na se unni adwuma ti nyamdwuma na akora mpo na wo se wudi usof pani achi na wo ye no ekom de wo ti wuntimi nya adwuma ni yie na wodi adwuma no ebopo because mo chiro na a time is coming wo akoro ye na unya adwuma ya wo se di usof pani achi a usof pani ni hwe wo yie no wo sa wo mpana uni ge bi twempana a time is coming na ge na be pressure obeye ne ho ade mene o kase obi edi sofu bi ati sika 2000 ebi na council oni 20 million krada na council to what di sofu bi ati 20 years enti ge na on the twempana no a time is coming obe pressure obeye ne ho ade enti we need 2000 that council ebeye den na watimi aye ge ne ho ade na kan pese wo de na kwotena wo fie abona ko homa we a bitter truth opa memfa yemu bi yehuni ene bi ye ni fa nti ye chere so ko ye adwuma bo chia yon man sofu bi eye nyame somo ye o seko ba wo wi ya na kom de ododo bra akom de ododo nti wo mra na ya wo bon krofo oh director chairman oh gidi o shege asawa director masa o hienti unyam djuma na wo ye no kra ni munyam mbam because members aba o na ase nyina no wasra de o ho asi yemu bi asofo bi mu frɛ for program a no mo fere o o mo ton sa frɛ ne a because o hwɛ enema bi atwa ho ahia en mam fama semsi ya Koku benchi ebrem wa. Papa. Olmai. Dasi bebre. Nyamishira. Na ewiase abrabo na yebo no ye free baby ni yakoba baby. No kwase. Na ye kan bibi se de kuta on wenje mu a unya papa. Mo. Hwe papa obi ti adwuma bi mu. Oni 500 cedis da na council. Enso wegusu di adwuma na echi adwuma na watim no waye adwuma no 25 years 30 years enso still na de wotia na wote da bia fieru adan ne ka o wasting the time ebeyeye manager so obeye say ama me manager so obetofi ama manager so obeye say enso manager yi afi bia wotoka afoforo enso wo dia wutima na wutim enso wegusu tim afibia osesane ka osesane so no de amani nia no de amani nia no de amani yere no de amani wo faase ne girlfriend na so wusi wo se manager afibia manager be han dan amawo enso fieru adan wo ka afibia uguso te wo we still umre ye kwa asore se ne mu ne yi kan e we still your time bebre ukosum nyame o ebi ko we still wo time nyamesum na yesum no enye no se here baba no nko papa yesum nyame se yebenya daache yesum nyame se bibi pa be pia ma ye asoli wo university
ehiafo me tete asole dem obia ni wa wako bi da presiding elder babeko pastor babeko enso ehiafo ma na omunye skenti omumma school fees no omu ba sorry da bia enso omu matifie presiding elder ba e ba sorry 1 month pastor baba sorry 1 year yes am omu scholarship ena mini aya waka no omu the scholarship no ko school enso obi ti wonu ma de wodu kura den enso oguso ti wo enso bia enko ofiri sa asole mu ko asole fofora enka nani munyam so abie enso wasting the time wa asole ho ofiri sof bia asole mo so ma cancel enye yenim nkrofo bebra wo mo anya adum bi wa asole bi mu a asofo atena so wonya ten ho a sofo se ena wonye ni papa omfiri nyame time wo ho a wo waste na adum no ende no ofiri nyame adum ni pie kura wo se mma ne ntenase ni e bona tenase ye minimum soli bi sa minimum soli bi sa ni e ka omo hye uti adwumam unye skato ade bia wo managers wo awia no o waste time on person obekọ soro udi otoka ni bibia ya kro no na eska wo wi eska na dia akoto na momo ndi otoka ni de ne wo afise wono no wo ye adwuma ma no otu awo kenti ubetimi asevu atoka ni bi o person waste time oni obate da bia obey excuses me ma me say me nyiri me yesay next year say uguso ne oba ne ti waste time bra o da ba akokra na aba wo 1 year akokra ne ba wo 1 year akokra ne ba wo 1 year like seriously papa emani bit meme yi ho obu da bia wo se ne ho kire no mena mboa no obuana eye nyame djuma no waye emani mese wo mre emani meku free wiase madam move forward ye free baby de yakoba bi o ena de kura wo no wanje mu a winya papa ye mu biri ye jeje ni o ma bi nne nyame de abetra ha o na so na enema bi kura mu na mu je mu na mi din benchiri ya ndi ani tira mafa ato me wo so mu wura fi da tini ya ma besoa no nso ma nya bi papa bi e free wo tiri ye nyina wo brabo me yenya bi papa bi e free mo na wo ye chia me ana sa wo ye de aka ayo kwa it is not one mission so be di ne da achi Debbie boss na ko so hene enya nkoso hene pese na me di pe bibi na sa time no chance ne ba bia esensa chini ya na mesoa ni ntino ni abo ato agu wana beso chini ya wana beso a wo ko hwan na beye obi frame asuko the fashion designer say America no ma me nko bi because se me kwa America titi ya kwese le drum me awo sa o ko no hwan na beye efie ona wotena wo yese wo kosua adwuma yesi jai wo kosua adwuma na wo sua adwuma na pon ho akobie wa adwuma na hwan na be pepa fie ho we waste time fa ho adwene kwaku na wo bia nkrofo ani o na nya se fie ho aduane gu ho me de memre na me die wo mama aduane otua meka madam bobra na mema ba wuni won sa no adwuma na won ko school a wo mpɛw o ka mo kasa yempɛw awesome ada wo kan wo kasa kra wo mobbo sansu na bema watwike ya panyiri watwi no na wo de ne kwa ha wo de ne hia ne gas no wai ma no enso wo bewie no ne ama lorry for 20 cedi who waste time panyiri na wo drive no obi ahu wa wonim se wa ye obian hu a wonim se ka wotimu ide ni paya wotwi ni ide afama o de no kwa de ya na se edru adwuma no ma pake ka la si ho ai no afa trotro na so wote man poti kwa izo a traffic no gina kwa ho no se preka some run about opeka onya bi ohu be ma we waste time adwuma na emwa me ne wo ka say e bi kra obi a recommend wo boss yi ho nanso o ko no why no wo be fa na man ta 20 cedi no
into utim oya wase frɛ oyere bra no afrɛ oyere ba o ukunu obo no homa de pa na baso body em de ma 500 cedis na yire ni age o boss de ye good na team o mu ku bra ade obi aku ana me de boss asem bia me meka wa ha bia me mahu bi ye twi me condemn me ma bre o ti uka ye ne ye twi condemn me ka hu bi me ma bre na boss me no hu de way na ma ye yirafa na wadane ma twa mai ba mata nkasa na watai na matai me nkasa matai na mata nkasa kokoti se wanye smart wa braboma umre no obesei ni nyina abaye kwahwe akwa obeba abaye kwase ampanyini ba ma obeba abaye kwase ampanyini ba ye smart ye prekupe ene ye ma ye bag so na sa yankra mi dwane prekupe ene ye ma ye bag so sa ne ye ba ye so ye sa be fa bie ma na emom no eho no nanya mi bie ye so wo ye kwadwofo wo sa te adwuma enye ho wo ye kwadwofo sa te adwuma enye ho Jesus Christ ene wo time ne de wo be sei na che wo benya 70 years na wunni 1 cedi kokwa awreho boss awreho ye papa numbi asai wo momre ne wo mo bre sa time I was odo bako school no be school oh me manager so won to ne bo wode ne beko o manager yin so sa afina wode ne bako papa ni wasting the time on the manager ho and na wo bana ye kwahwe akwa wo bana ye donkey what wasting bana time no question kakra na wo na ka so di pia akra no de wani ato obi so lady bi be ka asem bi se be ma bi o se obi di no betu kwan nti no o kwa no abewa madam emeya pakonioma pempra twempra na wale me go be relationship lady no ko so tena so ase wo twen se be man o me kwa bro kire yimra na wo papers kra wo passport kra wo ni bi se wo ye agugu relationship boss me de mi bi ani pani na wo bi ani pani na wo gu obi relationship na be me ya wo ka se mi boss passport kra wo ni bi wo so wo twen se obi be ba be fo watu kwan debi otu kwan wo be fa na ko bi wo be fa kwan abi wo be fa kwan yente Ghana hanum se na emema bebre ma twa mo ho mo akobra wo so nya bi afa radio so ebe ya asem ke unya bi afa no watimi kokora sa bedura ebuwa woni wadusua krompa manim ahwe afa no wo be kaakai woni ama bi oba woni be ma to wontu wo foda da bi oba fro wa futu obaye oh ana de o ma mani jiyo o waste time debi na wo ba na ni agin so a o kan no so wo waste time ani je ni wo ho but relationship adi abrabo be brow daache no enu nya o ma mani je tu abaya ne fo woni ndi abrabo mu nkomo oba sa woni be mate eneme ka kire wo na so wontufo emfa wa brabo ho a oba you are wasting your time eyenda na woni wo da no ntina ote wo ho sa na me ka kire boss kokune wo kan semu be ma ni oba te oba frɛ bia matade me se aye nkitinkitio me wege no frontal me se ya aseyo me check Bema, you are wasting your time. Scan sawo beko. Na kokuna on girlfriend is so to check man anya boni. Hey boss. Enye da bia. E bi kura anka na awotwe ana afiafe. Abrabo no e bra sesei no ewom eskase ya ba wonsemu na ske wo de ye dai yempa bibi mfanye daachi enkura beba daachi ye be yesei
bema se wunya bi san free wa ba bi wa omwa wo obi no obi date 4 years ni onye stew man ndi debi wonim ye one waste two time na ofun so aduano kura wonim ye niam kura je ma me na fuma o waste the time na wa only obi twempna 4 years ni onye kwan kura man ni boss who waste two time e wo say nipa no ho woni obi te wonye kwan ma wundi da eda obeye bia ma oye wuwo ompra who waste two time ubenya ho obegu anim ase me wale na oba bi nso se be ma na onene nam onyi sika ma na da onto ade ma oba who waste two time o empra twa mu mponie eni awale de obeka say ye na me de be ma wo Go home. boss mama mfa ma no nsi oba bi wo hono mo ye say na no boy bi ka kire mo so one ne ko restaurant omu kwa ko didi na omu ye table na obi sa ne say na so oh 200 cedis so say 200 na nka ye nka mu ma me ye stew kakra bi na nka me no amo kakra bi a ene de chef fridge ma enka we nke betimi adi ni say o se wa na o so le ye ene odi sa 200 cedis ne ma na o se sa stew no odi no 1 week when you oba when you won waste umro oba kura wusika no woni o ma ma nana yo de ye ayefro no nana na ntwe plante I said do time so o say flag e won sa daddy minister on say oh your money we wa Debia wa besra wa show them Debia me meti hey na bia na ya wo hey bia o girl say them wo free her ba so to them wo dem won to ai aduane gu ti minister aduane kwa ni won ma ne honum na e bi kwa provision store bi wo honum metimi aye aduane kakra bi awon mo kura nana yo nye iho ti anu ade adi eso enye easy ye per restaurant aduane na spices na ye ma ene ne ye pe me na minister me pesa me nua be ma no ukofo oba no o de bia koto we ma me koto we me amegu no hwe boss na me ka se bi me amegu no no bi me na me ko ma me ba yo me washing machine on also no offense senior because enye no on per washing machine so on say boss eminti ena na wenya so mfa so you didn't waste your time washing machine ko ye di si aye sound ye nsasi o sa so one sense enye ye oba bi okoba ma ho send me lorry first be ma you are wasting your time na kokunu ni lorry fair only bi Ma no muska o. enti boss enye me ho na wo bank onye scandal You have money. eye pon na wa be ya oba ma manya sem ene me mfa ma no nsi Wada ma. na kwaku ma na omunso no womu ni obi kunu twempran de na wo ka tire boss emma na omuni obi kunu twempran ne de omumre no akachi akachi papa because obi kunu on say on jani yirin si hoda obeba so obewale o obeba ye ho dadde wona obeda sai wo mre ni sai ne beba wo beyi yagu ono betwempna saa ebeduru time a wo begye se wo kono na wo mre na sei no wa babrewa wonu se emema on yindi bone de ayi suro ye debi bone sanete me wo fa bi na ka asem bi kire me se wo hu akukọ nyina onam an medi na chida go bi me birthday minister head true yes rom se wo be ma wa ware wo se wo ye dien obesa akọ yire nchen na nka me mra wo ho enti bomodin se wo be pa wo de se nipa no wo nya no na sesebe wo ne bobla na ebe ya bomodin se one ne bobla se wo ni obi kunu be twempna he wo be di meti sa one wo da ko be bo ne yire din o me TikTok wa be bo ne yire din o ko me TikTok video na me post to you na ladies na be comment I'm the minister obi kunu na twempna ye ni mo ba minister comment there ko ye aduma ko so adia to na boss o ni obi kunu twempna na o ka kire o so obewale waka na yire ho no adi mfie sen Arabia so okay o se
wo no bi kuru twefra wo sa anger issues time ani pa ne ye yira da no sa time no obefre no na wo anger issues right abuja enkomo na ye de na ha na was say this ma me birthday we I'm sorry happy birthday to you brother Enoch we electrician Nakisa Sepasi Road. Nakisa Sepasi Road. We free Constance. Adibowale. Constance Adibowale. And Emma. Happy birthday. We was see nyame on show. Na on from free adumu enko adumu. Abusia sa ngomo we on. Say ye ka se be di betme dia ma de achi. Emu nsam no dos. Bebreu. Ba ni nyina ye se hwe. Ebre bi atwam me na menika. Ebre bi aba ene me woka. Ba wonim. Sisi asenka me nam na nko bi drive me kran kampe. Nti on. De wo pena wunyaye no to oboase. Fa kwa boni bi so. Because one way here last week we catch the one way here. On sabe kan de wo se on sakana. Ana se obeduru ba bia onyame ahira so ama wo no. Na wo yare. Hey, kokorafo na mo twempana no hepatitis B aye wo mo. Panimfo bebre HIV aye wo mo. Bebre. Sister. Person de be yo. Ni a show for mama da. Enga. Hey. Ababa wa bi ni pani twempana. Obowa. Na wo shoro is. Da. Oh, no joy to goodness. Ne me ko so. Ense ahumati hwe. Joy to goodness. Hwe. Me kasem we de atwa to. Me ne pani bi de ahia. Am shia pani na ne yere. Oye very young, semi age. Na asema lady ne ka chem say Charlie. Just say me wo dem wo bia o ba no kura sempan say Charlie kami wo. Me couldn't say young guy to say wa. Come pe. Like on of person vibe. O hwe say de ye mu bi no ye mu bi ni ade a. Oluma empesa. O dane minister. Oluma empesa. O to man okra wo de baabi na be hia wo. Hey, ya kwa sorry. O kwa sorry say. Na say manu pu o moto kura. Wo be nya de o be hia wo a onu so be gina ho o de be hia wo. O ntimi nye na afi we ukofa we aden de be sika nko a. Yaw. Abi. How? O ha me. I say ha. O ha. Yes, sorry. O ha. Mo e di chat to nyina. Last submission you say. Abi. Ye me ni na ho. He no ko bi school. Enko he na sini bia. Seriously. Enko he na sini bia na sin training. So save your money. Build yourself. Save your money. Abi. Ma me ncha ma me fo bi. Omo ojiro about no so. De bia me ko oduma bra minimo. Sir, Pacho me chamwai. Kwaku ufana was ni sorry. Enkomo na he me depa. Boss, me da asibie. Na asema me kan de atwa to ne se. Yemi yenhwe ye hu ye. Ni yenhwe se ne ye use ye time. Yemre no, yenhunu se ne ye be fa hyehye yemre. Se ne ye be ya yenka echi wa abrabo. Boss me da ase. Na me fa nchi ama me mame enim papa me sra pom den e de mam papa nso das me sorry mame fa enchia sonko emma minuaba enima Regina Owusu wona oye CEO emma Regis Hair Chronom Regis Hair ayewo ebo ho ene Afranchu station ho Regis Hair anopay bidenchia sonko emma pa nyame onhira na onfa free adumu enko adumu Regis Hair say we free Chronom aba Afranchu station ho enna wasanso aba ebo ho station ho sis anopay nyame hira na onfa free adumu enko adumu abusia aha na yedi dwumadie no ebesie dasa na yebesa na wahia enkomo na yedi ye no wo hwe na wo wa
susuma ne help ayɛ sɛ sɔfo aborɔbɛ ɛwɔ wo a wode to bo ase ɛma me ho nyɛ wahi na ti asɛm no na yɛ asɛm no yɛfoɔ na mmoa wo nyame nka wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ kɔpem sɛ yɛbɛsɛn ahyia biom mede ne minister Kofi IBJ dwumadie no yɛ awɔfo kwasiara bia nɔnso kɔsi nɔnkɔnɔ mpae mu ne ɛde brɛ wo makra wo bye bye